Dari sonima di hamura hula-hula nami manak siba tulang nami rajai sida bariba di partikanor raja nami molosen hami hasuhuto parakal legomuna nunga mangara di habis aluhuna partikanor pasatai mato hamu raja nami tulang nami sida bariba muluboso pangilon nami raja nami saya dimasuk hamu dohot ima hula-hula tulang mangihut tulang robot orang-orang yang mengguruta marga sipulon asara ulur na hita nasa bona basogi suang soni narong di lingkungan siataro asa mangara de hita jadi somani na tutulak nami tutur nih Bima tulang nami na gabe tulang robot ni amang guru nami on masa marswara raja nami tulang nami turni kamu gurunya raja raja biasa salah satu amang guru ta hari siamu ina amang ide masih kopi ta sama majori amang guru nami di Vatikenon mengroma hami manomunomu haroroni tulang nami raja sila bariba naksonima tulang meruhut nami raja turnip Vatikenon memang sabutong-butong nami karena kebetulan sesibalungun doro tulang nami on dan sesibalungunnya bekam ada orang soal tahu di ulawata parsa Ramadan yang mengurun aneh. Alarm doa mengurun di buat kami si biriton di nalau orang-orang nami tubuh nami naruh di buat ya kami jatuh kini hamil dia mengurun. kami sudah Kami di hamu mengurun nami kolar kami sana remarka simbolut kami tulang di noksa kami di poguni alamat punat. Imana marbikas may naung marjumolo amang guru nami na hinalo mo di rohanta sialani amang guru arong di buat kaim nakin somon silas di roa barhide parbuipir asa dohorong mata situ nama dongko nasa firma boki bau bau pasalongan firma torbitawe luju-luju ma angkafana mo somoni ma soni do godang do otik amang guru tahalas somai dapok mata situ itu ada mandokon asa titu mana tinoba hurung manggoles nyuroma tung soni beda boy di pasata mi tasimo sibiriton di amat tadi batama anggona manggohi pasu-pasu amang guru manggohi adat persaur matuon ni amang guru nami arong do dibuat kami songo ulus si torong rabu dalas
nagajak indaroha tuho para si Juli ho mana makata opwa horo narosian bona pasungin. Ya, terima kasih. Jadi kembali makila kami. Kalau ibu anak kami sun tulus kolong ini kembali. Jadi go sunami harami lapang ledan makta kami bani kulunami ho. Nanya alat na yung resort ka namin, marami sila riba, tapi alat namin si Malungo. Jadi mga luman doang ang siya, magaluban pa rin na doon, pero ang lakat ng huli. Jadi berbahasa kayo, pwede na patak tobak pati-pati. Alam magsampur-sampur, bulusan ang lugar si Malungo na. Jadi, marami mong ba ni tundong sila riba? Narokon raya, bro. Mana yung marunong namin, sunod nama bahat lampiga daw si Gabarira ng raya sa mga natakas panggus ni Makilope Audasa tading ihuta dan kumat bagas sa poson dope jadi bagas adat pe karong tamat jadi ulang makurangi banihur na siyama ikane iya ito lang jadi ngo magkataon po oras, mungkin hurang pas do behan namin. Kasi hundulan na namin ba ito andong ang gubani umur na siyang durang tuwa namin. Karas ko ito hurang pas do ay. Jadi ang buhan namin, parpanginduan buto do na siyang orang tuwa namin, kiluaro kasi biyoro. So, durang namin. Pero di ko ba ni Polo? Boy do tangis, tapi tangis si bagas kurang nituhan na. So, nang ni hallelujah no kanay, pag-iay ko din ko kita ko na. Boy silita ni Zolma, ulur nilo na sao. Ang boy pangindro at walu 100 taon din na yan umurta, naganuman, namang guluhon. Tapi lang kita sukunan. Ang boy etah nila magtuwa sa etah do. Takas lumay buto ham. Kubani kong gusto ni Makilope, ilok ko. Langarong na marbaka din. Yung bahan naman do ganuban. Baka lugar lubilaw. Jadi ulang pala sa ilalapitan dyan ito ugro. Manami nadot ng 2 per lobe. Jadi para sungguh nirang tuwa. Satu sosok ayah yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Memang berat tuh. Berat. Just kita halak naligan arong gabi ba paano din arong gabi pa madua-duan ni sedangkan kita kailangan sosok ayah bagaimana kita mengadu lah dalam doa mudah-mudahan bisa Tuhan may bata kunduli siya mong Makilaw. Waktu kita bagas tonggo, sehat-sehat kita udah ngerion. Boy do tangis, tapi lang boy tangis terus. Ay mas seday holi di din ham. Gumama kita salong na sa kuy, halan dikit malang. Lang ito mama. Tapi malas ni luar biasa bali suasana nataron batta keluarga. Namak to nomor nakbor, kaya tusok ni luar biasa ma. At sa layo operasi do kaka izam di. So na do ma Makilaw sa rokabar. Di baru berangkat do keo ma. Tadi ulang magkurangi ba muda puluda. Ulang latang sampel. Jadi kata namin yun atas tambahan do. Mahindan namin tanggung do namin. Dari soni mamang guru. gabi tulang gabi Kalau nga basa pinakinak kata pasu-pasu imang gili niga dohot omat niga iso tarsingot ulus na kanjak setolo rabu arong dari kami yang guru pitul gabi leba tulang gabi dua peparan nih yang guru namyo sada may tianak kona tolu tu paho puna opat tu namar hamarangi tu ibotona tu protokol tapi itu menggurate jadi mak
dia mang guru namin buha mang guru jol mangalia dua hari pada sehari baru pasatan yang non Mula butang idon nami raja nami alam Amerika kita sudah setempat. dari sama ini mah dihangu pada namin alam pasal lulus siang kami tulang lau tu paparan nih amang guru namin on Gabi. kalau amang nau partusi jadi atas soni maulus nabui pasata yang serapun mata situ tu nama dokon masa titi mana tinoba huru manggolis di rumah tu soni dia mangguru nabui pasata kita si maulus naga dari sitorong rambut amat tadi wata manggoro manggohi buah anggiduli arab nabi dohonamu emak asa tapak ketik kete manggoro otik si dohonamku dohona buru di partikiano masa me kawan hata ni bandita parhalalu ni huria nauji nawamuka pardo kasarbiok kamu doa amang guru namion hamai doko tung nasujari sirang dianggo so sinirang ni hamatian ngadapot betumpal tuhona guru dan ngadumbe hona ngabi ama hona ngabi ina di rumah tangga na guru dah asana mata situ tu ada mandoko na sabal gaba tu ni rumah tu gama batu ni sopo nung magabe homa na boru mardomaton amang guru namyon siog gabe ama po para muna po sa te na boru jadi soang soni ma tu hamu ni bebe nami ngayon terlumovi tu bebe nami boru alora kamuro hamuro anak hamuna dua boru parohal oma oda hamudo mengganti baba dan ngadong di foto muna abala tubuhnya oma jadi orang beda kamu tuh tubuhnya ke babuda muna saya ada hamunya nah jadi bodolung bisa ada kamu ini dapur mata itu nama dokon balita mabagawe itu modal sudah don hari mudo kami nama udah guru asal mau hamar sebaudoan Pinati ko nundur dito ini tabian. Dunia hamu bebere nai mangalaka sa jowo ma ang kamarsarya. Dari soalnya mang guru na bui pasatami ada siapa takota kasino tu pasar matuani amang guru na amang guru arong si dorong putu hami Pasti itu lah. gabi mang guru. Karena mau bimani kamu tulang nami raja Sinabariba. Maksudnya tulang rubuk nami raja Turnip. Mau lihat raja nami di daroha munak itu tu pokoknya ulian man nami ima sohon napasahaton boros tenger manang boros ribur anggia bantong torok maribur ma paparatong lo pujono dihitam karena marhula-hula baru
asa dohono matok kata na matoi raja nami asa pir mapoki baru-baru pasalongan pir matok dinami saduh nak kabar keleng ngomonon luju-luju matok nak kapas samota matu tu raja nami raja bulun gabi ang bro nunga taruli kami nak raja nami dia tak kapaso-paso ata nauli na pinasa musaduh na torlumoy upor na tuto nami on naksoni di pasahat tamu na raja nami ima songan ulus nagadzang sitang korabu agir mentong mamit tabagai mamantara bertuga di bata dan bitat bay may tadak kejam ni umur talubun yang kanor na binopar asa dohono matong atan na batoi asa pakono berkanto muna niaga tag European horos mahami na majalo raja nami merlibatkan dema di hamu sikap ni na pangalayan matu raja nami raja bolon nuboto kami do ada do raja nami ngayrek kamu markeleng kami besompara marhula-hula di partikan opera raja nami asa roma kami ima so pasahato so bali nami tu hamu tulang nami rajai sinabariba naksoni tulang norbot nabi turnip raja nami anong mata nama tua nama dok nak sunda ina fulum sosakku jadi balia nak sunda doa dan siberon nami tuhamu tulang nami tumpes siberon nami sadia di sarani raja nami sarong orang mata nama tua asati tim beratino paulun dari rumah soalnya benar nabo terpasangan nami raja nabi amat tadi batama mengkohi pasu-pasuna amak kote nami nama lo di pertikan yang pesatu sempat umnai mahami tulang nami raja sinabariba benda bang ma musim na hopartusi nami nama lo dinoning pasaton nami matong songon dia perpuri pasar baton itu nami on ope mang pavor hatami do ulu nami jadi sawani manggoro gabi tulang gabi dan rohamu nakki manda foto kami di barmasul nami nakki ngabe bahasa tamu si balas rohanai marhide ringgit situ suara nanti nopa di pamaretta mabai silas neroanya mata raja songsoni naktor sori pada mangihok mamuse di bahasa tamu doh akaparju tanggo-tanggo nabulun mana ai situ tiu songsoni doh ima songo piso-piso nagajang tuhami tulang sinawariba asa dabo mata situ tuh nama dokon asa bidua mau tang malo baitu kok dorobian oras nami tulang na iba sinawariba nama jakon haroromu nama jaro silalong munai marliba ganda malihamo singka ni nama asa sama soru ditunggu tuh waktu ya nung asa tulau persaruma tuau di amang guru nami on sami ta luhut bang gabian mangiho manang parho wa mangguro suang-suang ini amol
rajan dong asahutan arong nyabot nami di utawon. Wah, asahatan ini memang hidup kami. Ya mate, maher kita tutup diri. Jadi sore mari amo pateno nih. Di balikin nawe mati di barabat doa, di barabat doa ko manataban. Ba mami hamin sito yo nas paro ma tu hasahatan.